tuilie ibindani ila ngalama ya maisha ya mbatete muno tuilie ibindani ila kila mundu wonde wende na ukaya kana yani onalaona hata mezio kadha kila mundu uwaza ko yikindo kuile na imbeza nisiaye twikalite ibindani ya muthemba usu ibinda ina mathina ibinda ya mawomo ibinda ando makobete mabitukana ibinda yomo muno ikulo ila yiboni ati woni ata wende na kwika kwikida kana ni wailanja maisha magu okomete ikulo yakeli ni kule ati now that wandikire kuma saa ile mpaka saa 11 sia ya mawiyo mutukise kuma saa 11 kukabikia saa ile wawiba ndukambeni ndo balabalani wendete wiyani kuma saa 11 kukabikia saa ile ila wailete kwitha you will report wiyani balawi muandike kana mbotu mwanala andike iyo kobika saa ile sia kiokoni nikana yu ambise we wabozi lo kuandikite uwathukuma mpaka saa 11 sia wiyo ikulu lene ni ati luwa muka kuma saa 11 kuka ubikia saa ile sia kiokoni masaa asu we anangia ba masaa asu witha uyikata ondoto nya kutedia we maishani maku ikulu ya keli ni umawe yani saa 11 kuma saa 11 kuka ubikia saa nyesio tuko pala yuni si walete idhi ya nomba Auma nizi mwekule wabikaza ina kibeti kikuyo kula uma kuma saa 11 ila uma uyani wabozilo kuwandigite masaa suange koka ubikia saa itatu saa inyani kana masaa suweba wemwithu kisa nisika na masaa o amongela nyanoke kondo teda ni ufaide kabanene ukeke sabu ya kuma saa 11 mpaka saa ile sia kiokoni na kuma saa 11 ya wiyo kuyobikia saa inya itatu bandu itatu ina sia utuko masaa su kamomba ni no matumia nesa kila muthenya nikunika isika na waso ni akiu kule kuma saa 10 mpaka saa ile wibata mundu masaa asu ni mwali together yuwe na kasaidi haso kaku uyeka uya waku kuma saa 11 kukobikia saa ile sabika saa ile nenga bosi wa kuma saa make mpaka saa 11 sia wiyo kuma bau ibange ingine masaa asu angini kuma saa 11 wide baka kinyozi weki ye bandu endo wa supervise wide nika saluni ke bandu enda yusi aisye biasa lesu yaku endo ametindike enda utedesi alameba kuma za 11 uyobika saa inya sio tuko withia unali jatu silingi twako kwa alama tai sai kule yu kiuni chongwenda wambi usoni kuma omombi kuendea yugambia mazazu idha jamuni alama jam za izina kuina ndola anu by the way ukeda yo itune no kwa mite jamuni ai hapana keda itune no kwa mite jamuni Saija na tuka 19 ikinya ni athukumi kwisala the original official Kamba radio station Athiani Fm wina kwa Mawia itina wa Mike mbikia kwisala ile emwekenda genda ile na page ni tu Athiani Fm hyphen wa si witu vinya witu mwitu kisanda beba wende na ungwati na nidhangi kunikila mautumani ya suonde otuende nambani ya ili noti kenda 5 ile ilanio namba ya mbesa mandanyani wamonde tesoma kindu kila isanga nge kimo tukita kivila kwa Kiswahili tukita kiti si mbingi tusita ivila kwa Kiswahili tusita ata namba ya mbesa ni ya ile noti kenda 5 ile wekwa silingi ile 3 kikimwe tukita kivila kwa Kiswahili kita wa kiti si mbingi kwa kikama sita wa ivila Kiswahili sita wa ati nambani ya 20952 tisomile tatoa ngeli ya kivi ama 20952 20952 neo namba ya mbesa 20952 kama kawaida anomambe miongoli araka yaku itumeuko ara slingi lidatu karibuni sana ndhiri wa kilengu cha ikinya wina kwa Mawia tembea na wadhi wa kenu ambua Maria wita wa ati ngai atedhasia wite this yuketha wito wa mazata ana wende na kuya ngai mwande edheni kwa atawia ngai mwande edheni nike nawe William mana ino kwithe ata kwithukisa lakini ketha yuwe nena nake uiba ndunga miteke itini bandu bena mjengo kuya ngai mwande ndaundelezia mbingu iwe indi yu niona ngai bundale yako uteleza kenu ambua Maria yata boys wadhi wita wa ngai atedhasia wite theti